Mahamaya constituency ke parlo punga jelong gram kendra rally ke pado mukasong arong apan solar lights pharu sose ke panong Mahamaya constituency ke parlo rasenja klamalong lirmi mini stadium kaselam japan long ekesong Kecheng siang deng Ram Soteron Memorial Interdilai Football Club League angdung kiti Diamond FC ball ipumpen ke hai Karbi prime time along peneli Velban trophy non beer tang ton pen archwek tha Mahamaya constituency ke parlo punga je along pai thomkep arni gram kendra rally pado gram kendra rally along pachaton pen rongaura phan asunason ke rabo hormu pajir Team Karbi long klengsar po mate CEM tuliram ronghang gram kendra rally along chitong dun along li national highway 36 atowar pen matikhola wirwar jongthung kachleng atowar propjin pen keselam japan Karbi long tonamas council pen sai ke dengalam kachitong arat phan than pachini Etamal ni sikem pek long legi don malitum Bharat kacharia rona lateng along ke tok Article 244 ari temal ni si long leg dengi don long nengi lapen long vegi pusite teman lamcak na don malitum Ahem peke man ke hang amen pen iur si ke thekere ke chekong atum ala litum jongjunga leke long jia phan hempre ke long jia phan galela litum rada long atum hempre ga men den chupar jadlo in the banner of the autonomous state in the name of the autonomous state hempre ga men ton ala tum rada long wanglo ala litum rada long semi tanglo hempre long letik election thul the hempek long letik itum sangse se hempek long letik ako lang itum da election tulo Karbila autonomous council ke phagaroi pusgir kali bagalan don maletum alang itum si phagaroi ke kiluche ga dang lola so ke thekeri ga chekong atum hala so rar dum bhan Karbi yanang bong ga choba Karbi yanang bong ga choba ikot Karbi yanang bong ga chok Karbi yanang bong ga chopithi Karbi yanang bong Karbi atum ke aprang pusar hota le tum bhan nang than the je Karbi atum bhan 300 tum bhan ke pini ka pi sida ujit tim ma phana sanse nili me gengno si pini pi lo don mali tum nili phandame thike pin ata nili phandanang mentolo ar tui kanga thiri long nili phandame hala sohot Karbi loka changlia song West Karbi along Central Committee Subten alang ilam thike jai thu ahut mere hing ke lia rong mukasonga rong aphan pharu isira Great Roxy Solar Lights Ronji Pata CEM rong hangning je Congress AGP HSDC Klembang Phubang pharu isiarat BJP along Chingbedun EM Raju Tiso MSC Lut Singh Teron Mongol Singh Timong Horan Singh Be Richard Togbila pen an ke thege dingatung rally along Chitongdun Mahamaya constituency ke parlo rasenja klamalong pai thomkep arni lirmi mini stadium kaselam japan long esompon mini stadium along auditorium lapen gallery tadoji mesen stadium kim japan kuti ke patangka panongpon tanglo Team Karbi long kleng sarpo mate CEM tuliram rong hang arideng pensi Mahamaya constituency apartment lirmi mini stadium kaselam japan long esomsi sayang deng kepang cheng japan towar thopon Mini Stadium Auditorium Hall Lapen Gallery Haihui Kikim Japan Kutik Kepatangka Kepanong Alamta CEM Ronghang Long Eki Samahut Ningje Assam Finance Minister Special Package Atangka Pensi Constituency Longtin Mesen Mini Stadium Keselam Japan Kutik Kep Atangka Panong Ponlo Pata Alang Ningje EM Raju Tiso MSC Tung Lapen Executive Engineer Ajit Singnar Assistant Engineer Badan Tiso Lapen Pinaan Kithike Dingatung Long Eki Samalong Chitong Dun West Karbi Anglong District Youth Congress Hinpen Pai Inkora Sirkep Arni India Prime Minister Narendra Modi Rafale jet plane ihum along Akiliador Kipa Bata Putha posturing aside Dongkamaka Rong Supiang Kangalong Kipa Bona Birta Katnu Saperanke Jason Inghipen Birta Nangpali India Prime Minister Narendra Modi Rafale jet plane kinamalong Ongdung Akilia Tangka Anam Kipa Bat Isi Rafale jet plane ador Sika Kuti Pharo Phora Inkora Troganvet Bonsadami Akiliador ihumalong Sika Kuti Pharo Kret Trokra Lak Trox Captain Sikinampura India Kang Pialong Youth Congress atum Purpachudun BJP atum Ale Sika Kuti Kre Sira Lak Rikebra Prit to Endet Lupata Congress a Hinpen Akoi Pipon
Lapen la so puthak New Delhi Prime Minister boha long tharna mate kache komasai dengji pata West Karbi Anglong District Youth Congress maipu Augustin inghipen pherang kyang no jaipon আজি আমি পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলা যুৱ কংগ্ৰেছ হৈ পোষ্টাৰিং তথা আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ তেওঁৰ যোনটো স্কেম সেই স্কেমটো আমি ৰাইজৰ আগত দাঙি উদঙাই দিবলৈ বিচাৰিছোঁ যে তেওঁ ৰাফেল ডিলত যে কৰাপশ্যন কৰিছে সেই বিষয়টো আমি ৰাইজৰ আগত আমি উদঙাই দিব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁ কি কৰিছে তেওঁ কৈছিলে যে আমি চৰকাৰ যে আনিম সেই চৰকাৰত আমি ফ্ৰী কৰাপশ্যন কৰিব লাগে বুলি তেওঁ কৈছিল কিন্তু আজি আমি বৰ দুখিত যে তেওঁ নিজে কৰাপশ্যনত ইনভলভ হৈ আছে আমাৰ যোনটো ৰাফেল যোনটো এগ্ৰিমেণ্ট ৰাফেল যোনটো প্ৰজেক্ট সেই প্ৰজেক্টত তেওঁ বৰ হিউজ এমাউণ্ট এটাত তেওঁ কৰাপশ্যন কৰিছে সেই কৰাপশ্যনটো হ'ল পাৰ এটা ৰাফেল জেটৰ দাম হ'ল 526 crore actual price কিন্তু তেওঁলোকৰ যোনটো এতিয়া গভৰ্ণমেণ্ট চলি আছে সেই গভৰ্ণমেণ্টত তেওঁলোকে এটা ৰাফেল জেটৰ দাম ধৰিছে 1670 crore তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চিন্তা কৰক 526 যোনটো একচুৱেল প্ৰাইচ হ'ব লাগে সেইটো তেওঁ গৈ ধৰিছে 1170 crores তেতিয়াহ'লে ইয়াত ডাঙৰ এটা স্কেম চলি আছে সেইটোৰ কাৰণে এই স্কেমটো ৰাইজৰ আগত আমি ওলাব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁ কিমান ডাঙৰ এটা স্কেম কৰি আছে পাৰ ৰাফেল জেটত তেওঁ 1144 crores টকা স্কেম কৰি আছে তেতিয়াহ'লে টোটেল তেওঁ স্কেম কৰিছে 1,30,000 crores টকা তেওঁ স্কেম কৰিছে এই ৰাফেল ডিলছত তেতিয়াহ'লে তেওঁ কি কৰিছে সাধাৰণ ৰাইজক তেওঁ কৈছিলে যে আমাৰ চৰকাৰ আহিলে আপোনালোকক কৰাপশ্যন ফ্ৰী কৰিম ব্লেক মানি আপোনালোকৰ আগত আনি পেলাই দেখুৱাম তেতিয়াহ'লে আজি আপোনালোকে চিন্তা কৰক সেই প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কি কৰিছে আপোনালোকে দুখীয়া ৰাইজৰ টকা গোটাই পেলাই তেওঁ এতিয়া নিজে এটা ডাঙৰ স্কেমত গৈ পেলাই এটা ধৰা পৰিছে সেইটোৰ কাৰণে আমি যুৱ কংগ্ৰেছ তথা ইণ্ডিয়ান ইউথ কংগ্ৰেছ হৈ পেলাই অহাকালি যোনটো 30 তাৰিখে এটা ডাঙৰ বিশাল এটা ৰেলী পতা হৈছে নিউ দিল্লীত সেইটো ৰেলী হ'ল মোদী ঘৰ ঘেৰাও তেওঁৰ ঘৰ তেওঁ সংসদ ঘৰ তেওঁ যোন জায়গাত আছে সেই ঘৰটো আমি গোটেই যুৱ কংগ্ৰেছে কালি যোনটো 30 তাৰিখ তাত আমি ঘেৰাও কৰিম কাৰণ সেই যোনটো ৰাফেল যোনটো স্কেম কৰিছে সেই বিষয় লৈ তেওঁ আমাক জবাব দিব লাগিব বুলি আমি কালি নিউ দিল্লীত গৈ পেলাই ধৰ্ণা দিবলৈ আমি আমাৰ প্ৰতিটো যুৱ কংগ্ৰেছে গৈ পেলাই তাত আজি উপস্থিত হৈছে কালি আপোনালোকে দেখি পাব টিভি চেনেল দ্বাৰা Namalam sopor phan birda mointu poniksina Come one, come on. Grand opening of Bazaar, India. A shopping mall consisting of various quality of gents wear, ladies wear, kids wear, and tremendous quality of household items, accessories, etc.
Difu Main Market, Old LIC Building, Karbi, Assam. Looking for your needs? Visit Bazaar India. Karbi Beauty Parlor. Folong ke cengsi so pinso la pen suar luapan ke pemaradim. Prabjin pen ingpu ponpu. Kangpu ponji lake pai cikluni pai ingora nerve cap arni. Ladak nang litum long ikji lake facial, hair spa, hair straightening, hair cutting, shaving, hair curly, tattoo, body spa, pedicure, lapet, medicare, hayu henlo. Karbi Beauty Parlor, Difu Main Market Road, Bharati Lodge near Iron Bridge. Please step in Ishan Motors, a showroom cum sales point of Royal Enfield, opposite of Langpi Dahangi Rural Bank, Dilaji Branch, Rongkhilan, Difu, Karbi Anglong, Assam. For more details, please contact 97748 73915, 7896 169021 or 957 988 008. Atorkimi Outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, Flax, Milton, Treo, etc. Along with makeup, cosmetics, grocery items are also available according to your needs. Atorkimi Outlet opposite Langpi Dahangi Rural Bank, Difu, Karbi Anglong, Assam. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecuason la penthesre alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajam tu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihanamo phipothot bir talang wangthulo. Bogajan District Believers Eastern Church tum chepatir pi ponsi pai ni phai thom kep ani Balipathar MPH sia hema chotayalong ke pangthara sai ke denga birta kat news pherang ke Bogajan pen birta nang pale Kipangthara Sailong ke Japon lake Bogajan District Pastoral Board Reverend Father Albert Guite, Bogajan District Chairman Deacon Samuel Tokpi, Deacon Wilson Rongpi, Pastor Babu Phang Cholapen, Kamson Rongphara tumche tongdun. Reverend Father Albert Guite pen pherang kyangno kaning Japon ke Swachh Bharat Abhiyan pupen Kipangthara Sai ke dengalong pachton dunsi Ladak Balipathar MPH sialong la swasai dengpon Athema Hospital along ke kaikya matsi ingthir jirnang jilaben hospital along chot Lapu Kalisi School College Methanga Hemalong Hitikulat Hoyalong Antachpangthir Ponang Jibusi Pachini Labang sur ke pangthara sai long bang thom kep so sia bang pu bang phiatum chetong dun si ke pangthara sai mesen pen pachun pon Acha nalitum ante labang so butha rat fan ko pi awareness pingtung ane rat tum fan tum ni kangtung ke lapo hello naso cleanliness ke inuret arpu kali adu kabes tame arpu dure posi lake anutin tame methang kido dim lapen ajaga lapen tum environment pure na host tame pang thana ji cleanliness ke kinang solo ko rat tum tame chini dom pen public place non private adim tame lapen tum kido ading tame pangthir ji lasan cleanliness ke kinang solo okan ke menaja pan tame pen iletum
Ngarong kerong je pan teme ai hui non teme safai Thongnok bia men Pualam Arjan kason se Ponjia Phan Jirpo Cine Production hinpen Thongnok bia kumlin taralang solong hirjumi kehang padusi harchi kinep jia phan kachesi Jirpo Cine Production hinpen kason se pon Thongnok bia men Pualam Arjan harchi kinep ki pang cheng jia phan Thongnok bia kumlin along hirjumi ke chuhangdang labang swalong Karbi Film Society akong chunbang Dilipe member terang Lapen pinaan lam arjan long ki claim dun abang phubang phetum chetong dun bang solam arjana long chiparjan ponchia tum laki Rajiv terang mirmili rong pipi Dilip B lapen premson terang atum henlo Bokajan subdivision ki parlo dilai pathua club long ki padopon ki chengsi Ramso Memorial Inter Dilai Football Club League kachepate pai pai thomkep arni angdung kiti pathupon tanglo Dilai Sports Association pen ke padu ke chengsi Ramsoteron Memorial Inter Dilai Football Club League ang dung kiti kachipate Diamond FC lapen clear up FC ang bongsi patu Diamond FC atum clear up FC apan goal isi PC ang dung kiti anong echipalong Man of the match aman Diamond FC lapen Ronjit Rong pi lapen clear up FC apan best discipline pu hoksi pipon ke hai kerema terang apan Karbi long Tournament Council chairman Longki Timong VDC chairman lapen tirika mate teron ahem tunpen Lila Thar teron Joy Singh Timong lapen ki thege dinga tumsi nong e pajir mon samang bong kachipati angdung giti ajok Lila Thar teron ahin pensi dilai hawara rat phan kurbang thu pajir Karbi prime time birta bangkila panskang ton maniglo domi thakmi kurbang thu